Insellmilkom minn ġewwa Tel Aviv l-Iżrael illum is-Sibt 11 ta' Mejju Michela kellha it-tieni prova tagħha tal-kanzunetta kemm il-jien il-vuċi stupenda tagħha ġiet rimarkata ħafna minn dawk kollha li segwew din it-tieni prova tagħha u fil-fatt ma kien hemm xejn ħlief kummenti pożittivi għal Michela. Iżda min-naħa l-oħra l-kap ta' delegazzjoni Maltija Dalgħodu rimarka li hemm ħafna jitranġa anke fuq l-aspett viżiv kif qed tidher il-kanzunetta anke fuq il-televiżjoni. U allura wieħed jittama li fl-ewwel prova ġenerali ta' nhar l-erba' naraw titjib sostanzjali mill-aspett viżiv. Mill-banda l-oħra kif qedtilkom il-kuluri baqgħu hemmhekk kien hemm xi tibdil anke fuq il-grafika li qed tidher fl-isfond ta' Michela u issa insegwu silta qasira minn dak li kellha propju Dalgħodu fit-tieni prova tagħha Malta. Aħna ninsabonek ġewwa ċ-ċentru għal ġurnalisti fejn ikunu tirrapportaw dan l-avveniment tal-Eurovision Song Contest u ħadna wkoll żewġ reazzjonijiet ta' ġurnalisti barranin dwar it-tieni prova ta' Malta. To be honest, I loved it. There are some things I think that need to be fixed, like the camera shots made me a bit dizzy after 3 minutes because it's like moving a bit too much for me. But she's really sweet. She seems to be enjoying herself. I found her much more confident than in X Factor, actually smiley, and I like it, really. I really like it, and I wouldn't be surprised Malta doing a really good finish this year. I think a top 5 is highly probable. You can see where the work has gone down, where things have been tightened up, things have been rehearsed, things have been tried over and over again. And I think Malta are in with a really good shot of qualifying for this, for the grand final, and in particular of doing really well on Saturday night as well. L-avventura ta' Michela u delegazzjoni Maltija propju tkompli għada fejn hemm il-ftuħ uffiċjali tal-ġimgħa ta' tifdajiet tal-Eurovision Song Contest. Id-delegazzjoni kollha se jkunu hemmhekk fuq dak deskritt bħala it-tapit oranġ. Ovvjament aktar żviluppi dwar dak li qed tagħmel Michela hawnhekk ġewwa l-Iżrael isibuhom fuq is-sit one.com.mt. Jiena Edward Montebello minn Tel Aviv insellmilkom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.